Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka kubor balayok dirpor na kibor pulet kala itu bakawai ka kali jong ka MDC na kaseng Voice of the People Party VPP na malki la umkra constituency ka kong deti majau kabadang syudap job shen na kanak election MDC kalahap syaknap na lah Kuinan Riboy district bat la syam bakakali kaladap dakit tendong biar lane jing di buat ka kubor pulit kala itu bakane ka jingjia kala jaman ka Patrick Ulber ha kapor kumbakar we bajemen mit hasurok NH Henry Hashnong Kuinan Riboy District. Kane kali kade ka Grand Item kabadon yu number ML not san S Iwe line not. Karkum ki kubor la yatu baya kane kali lanya da uba Al Doli Motho banamalki Prengshnong Shillong bat kade kabadang wana gahoti banlet kiu sha Shillong. Ki pulit ki yatu ba ka MDC kamal kila imkra ka kong diti majau bat uwe pat uba Jeffrey Polong banamalki Prengshnong kila mensau hakane ke jinjia. Ya kini ki arngot lapin kit no marmar da ka ambulans sya Bethany Hospital nong po haswa ban poe ki pulit haka jika ba aksiden. Laya tu ba kini ki ba mensau lapin kit no sya Apollo Hospital Guwahati ban yo ke jing sumar papaka. Katba kakali ke badan ban bunteli ki tendong biar lakit no sya nong po police station.